A u Mostaru je dakle već proglašeno stanje elementarne nepogode. Prometnice su potpuno zametene. Upućeni su apeli svim vlasnicima strojeva da se jave i angažiraju na raščišćavanju snijega i normaliziranju prometa u gradu. Iz grada na Neretvi sa najnovim informacijama javlja se Goran Karanović. U Mostaru je stanje katastrofalno. Proglašena je elementarna nepogoda, saobraćaj u potpunom kolapsu, pješaci se jedva probijaju kroz snijeg dok su automobili zatrpani. Gradske službe rade punim kapacitetom, međutim s malo uspjeha jer snijeg i dalje pada, a vjetar obara smetove i onemogućava saobraćaj. Civilna zaštita je pozvala sve građane koji imaju vlastitu mehanizaciju da je stave u službu raščišćavanja snijega u gradu. Čišćenje saobraćajnica otežavaju brojni automobili koji su zameteni u kolovoznim trakama. U mjestu Salakovac sjeverno od Mostara u Drežnici i mjestu Bijela kod Konjica ostalo je blokirano više automobila i autobusa. U jednom od blokiranih autobusa je i košarkaška ekipa Hemofar iz Vršca. Službe se pokušavaju izboriti sa snijegom i osloboditi zarobljena vozila. Dva putnička automobila ostala su zatrpana u mjestu Kobilovača na cesti Mostar-Čitluk. Nakon cjelodnevnih pokušaja putnici su spašeni. Hitna pomoć je zatrpana snijegom te se ne mogu odazivati na pozive na koje ne mogu otići pješke. Većina radnji u gradu ne radi. Civilna zaštita poziva građane koji su u prilici da se aktivno uključe u čišćenje snijega ispred ulaza zgrada, kuća i poslovnih objekata.